people, imi hoto dia kalai, spera imi a condição nebe mak diak, hamutuk fila fali hau email da Jerônimo, nebe se acompanha imi ba ia episódio ohin lorong. So, welcome back to Inside, sharing is fun! Smart people, hanessa imi hotu hatene katak Insight sempre maior episódio nebe edukativo, inspirativo, nomos kreativo. No i episódio dane, hau se lori imi tu ba conhece konaba saída mak design gráfico. Nomos hau se lori imi ba conhece kliang lutang, seda ma significativo rasi kusi taton yang. Ibi curiosa tu hatene semania, mai te ba acompanha leni profile badak tirmai. Smart people honarang completo Galileo Madeira. Prefere-liu ema bolu honarang gali. Hasaini licenciatura iha área design iha Universidade IADE Lisboa, Portugal. Iha trajetória profissional gali hetang reconhece internacional. Hanesam vencedor iha Be-Bold Art Event iha Lisboa, Portugal. Nosimu título prestigioso Best of the Best iha Floba Moraia Tato Fest. Agora dadau, halau ni carreira profissional, hanesan designer gráfico ida iha Palácio Presidencial Timor-Leste. Além de dane, galimos hanesan profissional tatuagem ida. Iha mundo designer gráfico, gali desenvolve identidade marca, póster, ilustração no projeto digital, nebe for valor bot ba comunicação visual. Iha mundo tatuagem, dia criativo lá state iha papel, mas bemos iha MIC. O visão artístico nebe único, dia consegue transformar ideia sira ba imagem visual nebe inspirativo. O capacidade notável no criativo bot, paixão nebe bot ba arte visual, halo ni continua descobre no hahu inovação fou iha medium criativo nebe diferente. Resultado sirane hatudu claro katak, ni dedicação tomak, consistência no competência iha mundo arte visual ne clientebes. Kida nema profile badak Husinia, no agora da daun hau hamutu kona hau maung Galileo Madeira. Ola maung bondia dikalai. Ya. Ainsa maung ohing dalang mai bototut diak det. Diak kapas. Okay, diak. Diak hanesang ohing ita kompanya na maung ne nia expert iha area graphic design no mos tatonya. Em primeiro hau karak imi bahatene ulu kona bah saída mak design gráfico. Dia mau hau karak mau atu partilha luk mai hau no ba smart people sira razão tambah saída mak mau hili area gráfico design nomos mau luk foto estudo INB ulu kliu hau sila kona ba design gráfico hau começou ulu que área taton yang então como hau aprende tato bebê que hau karak aprende kona liba visual graphic. Sim. Então, hau candidata amba bolsa estudo iha Portugal. Então, hau liu iha bolsa Fundação Oriente, hau tama iha faculdade IADE, Universidade Europeia, e futi curso design yang licenciatura. E pronto. Então, antes uluk mau se que kuang mau iha Hanoi kala. Hau agora ne habele saya nesan design gráfico. Antes ni mau iha mei selo. Desde que eu sempre gosta de desenho, Karena hau pai mos ema tatuador ida. Então hau role model ne maka hau amang rasi. Então pronto, desde que quando sempre hanoring hau kona desenho e sempre hari de tato. Então
nia saya nessa hau ni inspiração ida. Ho di nunema hau foti design e halai batata ho tu mos. Agora dedaung ni mau ni okupasaung ni saya dadet iha mundo area grafiko design ni mau halo saya dadet tona. Hau desde que hau foti hau ni curso, hau ia Portugal, hau serviço ia agência tolo, ia primeiro ia Gravity Creative Dynamics, ia publicidade, empresa de publicidade, e depois hau ba ia Help Images, ne kona ba video e publicidade, e ikus lima que ia INCM, Imprensa Nacional Casa da Moeda, ni halo kona ba coleção Osang Niang, ia Portugal, e nomos halo kuing husi centavos to $1 be Timor Niang ne hale Portugal hutu antang hau hena ba hau sai hane sang ilustrador ba packaging e pronto hau serviço hena ba mak clear liu hena ba tinang rua hena ba Depois da ne agora dedaung mai Timor ne okupasaung saya dadet. pronto agora hau ia Timor hau mai hau freelance ba NGO sir hane sang Water Aid FAO no ikus liu ia freelance maka ho WFP World Food Program halo livro merenda escolar ba labar sira. Oke, ane so yang mau explicar na mau nelaku estudo, mau usar una gráfico design ne baya fating oing. Babai mau ho di design ne tools ka software saya dadet ma babai. Hau usa liu Adobe Creative Cloud, mas hane sang programa bebe hau tomang liu maka Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign ho Premiere. Minha razão também sih. Hau usa nia tambah hau sintesa nia profesional liu e depois nia lahane sang aplicação sirseluk nebe que pronto iha tools nebe que lá iha, se por exemplo Canva nia hane sandet mas nia kono tu ba hane sambana ba arte final on hane sangat lori ba impressão bot nia labele fo resolução ida nebe que Adobe Creative Cloud fo ida ne. Oke, hane sampai baik quando mau atu design buat rumah cliente balong hakarak sugere dia halo hane sangne. Onsa mau ni maneira atu halo balanço entre cliente nia precisa no mau ni criatividade rasi. Pronto, ita quando sempre ia review kala quando se customer sirit sempre ia review, mas bem hau halo sempre for review dala tolu det. Então quando liu sene dala tolu nene sempre ia cosa né. Sim. Então lavele truque era mais ita ne design tamba mai buka design kita mas depois imi mak manda fali Cynthia sabatnya insel kita fali Troca ideia. Troca assim. Oke, tiak. Bel kontok tuang projeto dan nebe mak challenging liu ba mau ou ida nebe mak halo mau idane sa tuang. Challenging tuang ne mak sa livro halo ba WFP niang ne. Kona ba menu hahang niang kusi 13 município niang. Halo sai ba livro ida. Sim. E depois pronto ia hau nunca cair kona ba halo kona ba menu hahang niang kala então ia momento na ba am serviço quase fulan tolo liu. E depois sempre ia review, sempre ia le troca buat ser tu. Atau dificuldade ni halo itu serviço ni tempo naro. Masa na terjeito da aparato karak halo ia fulan ruan sai fulan tolo. Oh, então babai kalau halo design rumah nih depende ba nyo modelo, depende ba sebenarnya. Oke. Precisa na timeline. Ini babai hang fulang hira. Depende ba projeto memang kita tu halo. Oke, ya. Anto mau agora design gráfico ne mau hare ia oing los trend design gráfico dan bema agora ne mori sela. Oh ya, kalau ba design eu sinti arte ne lah limite essa nia idijak sempre mai hodini estilo. Lá tem ya estilo grunge, ya estilo pop art, ya estilo wing. Lebih halo vela tu divide dia agora será uma yang moderno Lebih tu defini los yang idan moderno ne makin neve hala tere tamba ya ema balu gosta da old school nya, balu gosta new school nya. Antau isa mau nya hare ba agora ema barak ma usa aplicação AI. Sim. Atau halo ba sirani design sama minha opinião ba botirak. Kona ba AI hau gosta, também mas às vezes nia facilita nia serviço mas pronto ita te quer aprender litan kona ba AI e estamos lá vele depende de ba artificial intelligence tambah hau sinti criatividade husi artificial intelligence ho emaniang às vezes do kituang ita kreatif liu do que
artificial intelligence. Nia bela ajuda ita ia buat balão, mas ia buat balão que nia la bele halo. Às vezes nia render, la saya nesang ita nia hakara. To sentiasa buat nila imperi mau ser. Lá, eu sinto lá impedão serviço. Oke, dia. Ni facilita itu. Então, durante mau halau mau ni serviço hanesang gráfico design, desafio será mau sira suru. Desafio sih às vezes makasih Timor pronto ita suruh makan esse problema internet itu às vezes ita tu precisa download será mas ita hakara nihan tempo e pronto quando ba hanesang selo Adobe Creative Cloud niang ita hene arascalos às vezes te quero usar cartão se livre pronto ida ne se quando ita usa crack no dia mas às vezes sempre ia falhanço então pouco crack falhanço bebê. Oke, atau mau hau karek mau tu konta tok itong may hau uluk mau estudo iha Portugal ne saya dadet mak mau sira aprende iha neba buat nebeke ita lahetang iha Timor iha neba ita hetang otu buat saya dadet. Iya, haunya area foto design ini nia disiplina baru-baru ke, hanesan design industrial, hanesan design produk, design ergonomia, kita user experience or user interface, ni sering ia hutu, kona ba video, kona ba foto musi ia hutu, no hau Cynthia si ita hene lah mag design industrial ne hanesang ita halo kona ba máquina equipamento design se por exemplo parafuso mas ita bela design hutu hanesang cadeira mesa buat cerita design hutu tema bolu design industrial ya o sentir ne capaz los ya ne area mas haula inclina liu bai dana ba visual. Oh, oke. Tama buat ne kan se menos los to. Tiak smart people hanesang ita acompañona mau Galileo partilha maita kona ba saída mag gráfico design no mau ni experiencia durante foto estudo kona ba gráfico design. Antes de ita tama ba segmento segundo, maita acompanha publicidade bara kutir mai. Tiak smart people hanesang ohing itahare iha mau Galileo nia profile mau mos expert hotu iha area tato niang agora ita tama ba segmento tato niang. Diak mau hanesang ohing mau partilha no iha segmento primeiro mau mos expert hotu iha area tato niang bel partilha tok mai hau no ba smart people sira mau ni prosesu o insama bele to iha profissional tato ida, tatores ida. Pronto, hanesang yang contei primeiro, how começou com esse tato ia 2013, pronto, o processo na hora que iremos los fácil tato ne, seita la tato de lorong ida keluar mas difícil atu hetang fil ritmo dan memang kita hetang ona antes e pronto. Atu kuliah tato ne asa difícil talvez tambah ita halos surtang ita halo amnising então quando ita falha itu ang hene pronto ita label fila hol bakutu kono. Oh, então husi primeiro mau tama ba ia mundo tato ne sema hanesang mentor ka inspirador. Husi selain husi pai ia maselu ka. Haunya mentor ne mak YouTube. Oh, YouTube. Sí. Tonto mau Hau aprende teoria barak sim hau autodidak. Hau ni pai nunca lo ngakon batato mas hau sempre hari ini tato bebek mas quando nia pronto nia laia ona hau buka totene rasik de então hodisera mak hau atu hatene hau ba ia YouTube hau aprende teoricamente ba depois me prática. sim depois uma prática fali. Durante mau halau mau nia profissão hanesang tato ida experiência ne be mak hanesang memorable los ba mau ne mak seda pernah iya kala. Kona ba hanesang tato ema hau sinti laia gari laia exchange laia asa betruma ne be mak halo los memori dong ya tama hatang nesang gutude. Oke dia kon. Anto mau tuir mau nia hare entre halo design iya emania ising nomos iya computador ne ida ne be mak hanesang susar liu sa desafios liu mau. Aku sinti susar liu ne tato susar liu. Tato susar liu. Sim, tato susar liu tamo tur horas barak e pronto ita tinker fodo ni ita serviço tomak ita fokus duni ba sera ma kita halo tamba ita falha bosok tato sila dia tamba eman ising ne às vezes ema ida lah hanesang. Então ita tinker pronto ita tinker fokus duni sa ba sera ma kita halo ni. Oke, então
mau babain tato mana ihan experiência yang halo precisa design dah hau tuir haunya kreatif udah. Iya, barak mai karakterit tato dorsirania creatividade bacana mas ami sempre halo te desenho depois sempre foi tudo ba customer sira se gosta ona mas kita film bela yang hal te desenho na tahu tempel de tanah la bela. Anto tuir maunya opinião rasik mau gosta liu ka mau interesse liu ba tato ida modelo sa karakter sa tuir maunya. O estilo tudo eu gosta, mas how agora ia atualmente nem eu gosto liu ya neo tradisional tato tamannya makan yang saya agora sa popular hela mas realistik tato mas popular hela hutu mas ia how di neo tradisional tato ne mako di how menang ya festival tato ya Kupang yang Ito mau tuir festival sera de tonatar. Au uluk liu di speli 13 au tuir ya ubo tato show 2 ia Bali. So que la hetam botida. Tamo fin primeira vez betuir na wa e depois segundo ma kau tuir ya Flova Moraya Kupang Tato Fest o di hetan prêmio na ba. Okay. Ito tuir mau nia opinião ema barak ma kuliah de hang tato ne ema ho opinião ne bemak negativo dian tato ne sanes ne o insa mau ne harewai dane mau ne opinião benane. Pronto, au sinta agora sedia kitu angona ema dong hare tato ne sang ema bandido ida ka ne sang ema ati da ka. Mas ya ema balong ma kuliah dian tato ne ma at mas pronto ita tato ne la significa de ema at tu que la ema balu la tato mas nível art valita dal sanulo. Yeah. Neve haulo dong preocupa buat siras ne da. Oh, okay. Agora tren tato de nebe agora tren los iha Timor. I ema babaing request barak tren tato de nebe. Oi, ita kuliah kar biasa ini halo mas letra ma barak. Ati na sinti hari hutu ba preso tu kare. Ta mesira barak halo letra. Kita mau pernah cancela kliente nia karak atau gambar desain hani sangne mau experiência na cancela kalau. Iya, hanya por exemplo, ema mai to halo portrait max ni mai ho portrait na mereka, por exemplo, foto antigo los que e às vezes antigo demais e tela bela to halo tuir desenho ni dia e halo lamos e tatu haredetnya ya shadow sernemos lasai então hau rezeita lo ko halo tambah tau se halo mak lasai hanya sang tuirnya karak ita mak se lori falibe problema dan negla. Oh, oke dia. Dikla rezeita. Tiak smart people, hingita kumpanya na Maong Galileo partilha buat para kona mahita, no agora ita tama bahia edição Fast Games-nya. Tiak Maong agora hanesang smart people sir hatene ona, ami sempre ia edição Fast Games. Fast Games ne hanesang how for opsambo Maong, ontem que hili holalais. Okay. Okay. Maong pronto? Pronto. Okay. Illustrator ga Photoshop? Illustrator. Logo minimalis ka logo detalhe? Logo minimalis. Okay. Font serif ka sans serif? Sans serif. Okay. Black and white ka full color? Color. Full color ya. Okay. Tato realis ka tato tribal? Tato realis. Tato realis. Okay. Black and gray ka full color? Full color. Okay. Tato kikuang ka tato bot? Tato bot. Wow. Lalais. Missing moderno ga hand poke? Mesin moderno. Missing moderno, okay. Design custom ga design popular? Design custom. Wow, lais. Tato aing ga limang? Ui, aing. Aing, okay. Susah ditang. Babaing fotilho inspiração husi natureza ga cultura? Kultura. Cultura, Yeah. okay. Old school ga new school? New school. Okay. Tato permanen ke temporary? Permanen, of course. Okay. Kreatividade mostly ia kalang ka lorong? Kalang. Okay.
Diak smart people, ante sita tutaka ba episode ohing lorong, hau karak atu husule kona maung oinsa maung nia hare ba futuro hanesan graphic designer ida nomos hanesan tatores ida. Ui, kona ba futuro design e tato, né? Eu senti dia que em termos de how fila mai primeiro si Portugal mai Timor, how senti essa design né, ela não precisa, mas tempo ba oing no ba oing lutan, how senti essa design né, ela precisa teves. No iha na ema barak mak foto no curso design e dan é capaz teves tamba bele fona criatividade oing ba jovem barak lá e tabela hare banner sene bele koreng oing ituang em vez de ser core ídolos de e em termos de tatunya eu sinti ba futuro mos capaz foto mesmo que se a estigma ida é mas sedian tato nela diak tato nela diak mas kona bahan essa profissão ida nia nene bo tidak forte ida bele lorio ba arte ida permanente emani ising no sinti asa Timor sida iha bo tiran beke mercado na beke bot tebes ba tato mas afir se lorong ida nia si bot Babe baik. Ya, esperar yang sang ne. Rasanya. Ake dia ikus diu hau karak mau atu fotok mu tiba saung ka mensagem ba smart people ser ne bemak hakarak atu saya hanesang graphic designer ou tatores. Inspiração ba jovem sira mak hanesang labele para atu aprender de buka tu irsera mak ita gosta tu halo no label para tu aprender de. Dia ke smart people, ohing ita akompanya na maong Galileo Madeira, partilha mai hau no ba smart people sira kono ba graphico design nomos tatoniang. Espera smart people sira iha uma bele iha inspiração nebe mak dia klitang atau bele saya nesang graphico design ida. Ida nedet pa episode ohing lorong nia ate qualquer tempo.